Huran Makalani Sui Ahanbagi Huran Basina Ubangamba, Tengwangamba, Potsing, Kalakalago Huran Ishade Yawasana, Paisa, Car, Jeep, Activa, Nachingba, Kalakalago Huran Anisubagi Huran Basina, Tengwangam Tungi Kadava, our future, Akogi future Huran. That includes our education, Akogi Haksilgi Waiva, Akogi development, everything, but vital elements of life. Ahana Makangi Huran Basina Kala Huran, Kanadagi Huran Zige, Tamopradipti Huran Zira, Madi Makongna the Chatli. Adona magi camera di pai bani camera du Huran sigan. Koi na kun bagi munga madagi changaga du pot Huran sigana haiba. Kala Huran. Ani suba makalgi Huran basina. Akoi na kalaga Huran hanba. Huran baduna kalaga Huran banata. Akoi na kalaga masigi miju Huran hanji he. Hairaga kalaga Huran hanba. Ahanba makalgi Huran basidagi Natok na bahona badadi CCTV bu thambara paisa paiba sing na hui bu yokpra lekai ga manaraga yeira sihe na khoi myam na manaraga dum phudatpa makhoi de ngathok na bahona ani suba makhal gi huran basina ma huran bani hairu bada akhoi masen mayam ji oina khanaraga ma huran bana te na hural ba mi du kanba. That is our politics. Isam samna ahanbagi agenda Manipur thangat piriba election ge mari leinaba wari si tentakna sigi points da loina yawarbra no jai aduna akhoi gi voice akhoi gi lausing akhoi gi future horei ba angang sing khalgi tamo pratibha amasung noni na thambiremba mayam sigi khanbiraga ani suba makhalgi huran base huran handanaba hona hanba akhoi gi ithawni Ani subada civil society no lacking the intellectual so called Oza Makalani Sui Tabak Pangnaba Larik Sikan Kana Paraga Oza Oigiba Adugi Matunda Laik Paba Tokiba Oza Mayama Makabar Boy Babida Adoba Makalgi Ozazina Hana Kandring Yimonga Laik Paba Dum Parakpa Promotion Pangnabadum Isu Iba Satokdaba Makalani gi ozasina they have stopped thinking critical thinking haiba akoiba da thoiba sikarino asuk phajaba manipur ji laboratory amagumbani karibu thoiba ge ne karino hori bage ne haiba siki wakhallol critical thinking ama thadadaba madubak thadadaba duna maram oiduna radio amasung tv da dum yengbiyo tv channel local gi hujikti thara amuk leire masida Oza, college Oza, university ki Oza, akoi khara natana kanambogna atopa he namasing ubiram loy. Haijaning badi akoi haire haijaba natte. Akoi da lakpa. Geography akoi khangdi, noni akoi ni. We are students of political science. Economics, pure macroeconomics, we do not know. Political economy perhaps. Political culture, political sociology, akoi engage to bangamjay. Adu natabada. Akoy na ngang isida dagi na jet phawa loi na nganghanba akoy na specialist ama recommend tawbada na haiba mamangi ani gi oza makhalla ni gaisi thopiraktaba. That is the problem of crisis of our intellectuals formal noni na thambiramba school college university gi oza ogripa khaigi marak sida sigi crisis se leitaba nate and that is the crisis of our life. Civil society Numitsi hingbada yamna mathau tai thapna leirabadi yamna ingani ninghamda yawre ingba hore khoi numit yawdana maisa ma yawdana leiba ngamte numiti manati yamna naksallabadi science ki saturday na chade yamna su maisa kalli haibani na adum sakthekhiba aduna takpadi thapna ju leiba yadaba numitsi na sarkar ni hire ji government ni hire se yamna naksalluraga na sakthok toriba thapna leikhraga na Sarkar sida mu influence to bangamdaba marak amagi distance amada comfortable zone amada including the journalists civil society organization khagnate even journalists pawada government gi am daksin na batar bi sakthi ki bata bani natraga na ngaki mai sa dun nuairam laga tongjaba khara phangam bata bani thapna leiman khraga namuk what the government is doing haibasi ubangam daba
I believe that is the crisis of our civil society organization. Nagana matung sana mang liba matam mayam to compensate tawna hona bada yungi ingon macha ama leba su bangam drabanina obviously akoi paisa tana hona rakpata bane paisa yam na maru oi tuna taning bada we are all suffering today. Traditional leadership nonina jutena thambiram la set to change to re lekai da leba singdok mayam hujik paisa san ba horak le yes paisa sale hai bagi koi nuai ta banati muina paisa san ba horak pada koi harau bam yawi kari gi no ima kaithal yorak pada sali ba paisa mayam je tara chabi tranga chabi nomagi chabi nini chabi I don't know yaman ge bank masing suna leite koi lekai da bank leite ai yam thap pa mafam sunate 3 kilometers konong mamanggo nearly 2 kilometers lagta bane ATM na tagan any type of banking system khudong chaba mayam ji lai ba mayam leibani na paisa purak pa ta bane civil kainogi singlukumba lukhrana di madugumba awa ji urakpani na he 1% interest the pina bo hona sine leadership discipline na makoi na khunai sida tahudra badi koi khunai ji mang ba tare ne hai bagi makoi da su afaba mong da positive change ama lakta badi nate madu mang na makoi da political role ama su pibi banate lekai gi club sing na makoi gi role se mu mulle. Finally, public shapers, opinion shapers mayam ama toina thorogli intellectuals, so-called organic intellectuals tholak pa khuding gi horak pada sensationalism haibadi mayam na tabada ngang ban nuai na ba wafam du na hana bom thadaraga manung da kupna yengminasi harba kanji dana yamna autocratic oiba aina haigib duna loichume haiba criticism ama magi YouTube ta khangde hujikti loina mak TV da tholaba opinion ama pirakpa kandana he aina haigradi haire akoi lukta taura nayura sige mayam si loina yenglaba matungda laiba ji karama makhal ge agenda hap sige haibaneba yes chingi agenda yahon gadabane because issues mayam dona agenda sagatori baneba political party mamam natraga na perhaps for Manipur 1972 gi mamang dagi lakhriba ko gi khunai gi civil society gi sinau sing la wi gi ba role je tugi matik chaw goreba political party amatana logi de statehood ki movement dagi ing biro hatu gi mamang dai yamna awang ba gi ari ba gi di sasan ningdre ma sing la lokhi ba nupilan gi role adu gi matung changlak padai kabo valley mang hi ba yaro hai bana chingba statehood ki demand language inclusion ki demand karamba political party na to bigrage isini naw khunai gi lup sing na ne ba imai ben sing na ne makha tarak padasu 80s dagi horagana akoi na gyan kitang tarak ko matam hujik haijaba tare sibo ki manung da legi ba whole army go operation military go operation aman halam ba kapam ba mayam sigi mayok ta lekhi ba sida that became the agenda for Manipur hujik te du sumang khrekum tawre mang pagi roi loina na maira kai bi mayam su karai chakhra no koi khangjaraktre leidi loi leidi hogdok siba numit maru oiba numising da mayam ama thobirakli aduba 80s gi 90s gi leiramba yamna wana leiba matam dugi atugi matam gi moong dudi hujikti hungakpa jongna jodum tawre then look mayam gi su divisive oiba politics ama ji leiba yamna fai because that is the picture of democracy amana harga loini ilei laga chatpa tarabadi democratic oidre madumani akhoi gi leibab sigi akoi gi chinbiri ba chief minister daga managa pangang ngang bado akoi na pangi nin ba yaroi da critical engagement ama laina ji haibada oja maya mama wangang ba yaroi kana dum athing baga pibirakpa aduna sigi mayam si loina akoi na punna yengminaraba kansida lakadoi ba mayam si kari no akoi yamna chathokpa masung darka tabadong na towe na iningje free trade Indo-Myanmar trade, normal trade highly. Ayo bodana karino Myanmar da leramba record na so many 1,000 tons of consignment maya Manipur da changi hai Manipur ki customs ki paper yeng bodana sahi amada zero consignment amata leramde all about illegal trades. Paisa da halakpada adu ibatarabadi lakadori bi election asida nupi singi role su yamna maru oire karama makhal gi isu pukhatori ba what kind of development haibadu yararoi hujikti because everybody needs money paisa loina khoi do katai aduna haibadi karino akhoi gi lakadoi ba per day gi per capita income hengadanna ba thaba pakhet piyo hairapata abane ba koi di hujikti adu tanjaji lawjaraga haijening badi amuk Manipur gumba leibak sida democracy ki wari sabai election ki wari sabai su yamna luiyeba
नोनी ना जोती ना थंबीरम ले अखोई डायरेक्शन अमा दा हाना यानाबा अमा लेगद्रा हाइबगी अखोई दा सुकांगाव नबा अमा दी लेतब नते yes थाइन दगे दुम तौदुनी इलेक्शन जी लाई फेस्टिवल दना पंगतोक तौर चखरे बट हुजिकती मतम दु हेंगे होंगे ना मयाम दा लौबिरबनीना सीरियस होइबा मणिपुर की मिपुंग खुदिंग मक्ता कानाबा हाइबदी ग्रीडी ओइरगा मसागी फ्रीकाउट चंगदब नतबा इसम समना हुजिक लौ सुबा अमना लबुक ता चतपदा फंगदाइबसे सुबम जुलै सलक्त्रे मेकानाइज तौसले हुजिक लवाई थवाई दा चतपदा मेकानाइज रिपर लेरे खाउनबा यइनबा होनबगी लेबर दु खतने दुसु मोइना पोरे सिगे मरक्सिदा कना यावबा ngamliबगे हाइबगी इशू अमसु लाए ममांगी खाउगी बैना खुनबसिंगी मखोइगी कैदा लेबा फौ मयाम योनफमजु हुजिक लेरक्त्रे नाकन अमरोमदना सीएसओ की ऑर्गेनाइजेशन खरना अखोइगी एग्रीकल्चर की मिंग दा हॉर्टिकल्चर की मिंग दा अदु मरु की पॉलिटिक्स तौदबजु नते अखोइ उजदबजु नते बदो सो वेरी कॉम्प्लेक्स ओइदी बा अखोइ द हुजिक लेरिज अदुना लास्ट दी हलक्तुइबा पोची करिनो मणिपुर हाइरिबसी अखोइना थाइनदगी लाउदना लाबा माइ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी काइरो हाइरे बट अनौब मखल की चैलेंज अमदी थोलक्तब नते मसी थोलनब होनब कांजिदा मदुगी बोकेल ओइना लाउरिबा मयाम जगा अखोइ हाना एंगेज तौदोरिब्रा नत्रगना अखोइगी ngamjaba लेवल दा खुन खुन दा चल्लुरगा अमुक्तंग येंगमिनरगा मखोइगा वारी सारगा तसिंगना मखोइदा लेइबा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम दुना करिनो खुदम ओइना खुलाकवा अमा लेरगा अरिबा खुल अमदगी खुनौ अहुम थोलकपा मतमदा खुनौ अहुम जे रेवेन्यू विलेज ओइद्रबदी एनी टाइप ऑफ डेवलपमेंटल स्कीम की पैसा जे खुन अहुम सिदे योरोइदोरिबनी खुलाकपा हानगी मासागी खुलेंजिगी मागी मफमदा लोइना चतुरिबनी अदुगुम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जु लेतब नते अदुना अल्टीमेटली हुजिक लाइबा पोसी करिनो मणिपुरीज नीड मनी पैसा लोइना दका ताई खुदम कैथेल हेक योबो मतमदा सेंदोइ चाबी मयाम चाबा मयाम थोलागा नहारोंदगी हेना आर्मी दगेना साथीबा मोंगदा नैरिबा प्रजा मयाम की पुंसीजे मसी मजो अखोइ वी कैन नॉट रिमेन ब्लाइंड अदु ओइबा ताराबदी अल्टीमेटली लाक्तोरी बर्जी करिनो डेवलपमेंट हाइबजी हम चावबो पोनी खलंगातदबनी लंबी थोंग लेगदबनी दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल गिदा नोनी तामोइना फजना थंबिरमले थिंकिंग ओइबा क्रिटिकल थिंकर पुथोपंग अंगदबदो हुजिकती इंडिया की मोंगदा होंगइबा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिना आई डोंट बिलीव वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस एनी मोर क्रिटिकल थिंकर्स गवर्नमेंट जो पामदे पालीबा सरकार अमतना असिंग मी पामदे क्रिटिकल ओपिनियन पिरक्पा पामदे मदुमक्तने हाइरिबसे यूजीसी रूल दा फोंगदब जर्नल गैदा फोंगो अखोई एनर्जी जे यूनिवर्सिटी की चेकपल वांगदा लेइबा मजुगुम्बा जर्नल दा अखोइना इरुबा तारबजो अखोइदी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ना स्कोर दु फंगदबनीना आइगी एनर्जी दुदबु अदुदा करिगी मांगलुदोइनो यूजीसी लिस्ट दे यावबा जर्नल दा मैगजीन दा फोंगदबनी हाइबगी समहाउ इंटेलेक्चुअल अखोइगी एनर्जी जु नाकलमदा पुबदौना समहाउ इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी इंटेलेक्चुअल्स मयाम की वाखल जु फाजनदब नते अदुना अहोंबगी सिलेइबा नुक्सितसी यामना कल्ली भोट की दबु ओइरो हंतकी मतंगदा अरीबा पार्टी की मेंबर खरदा कोइना सुम हंगजबदा हाइरेइसे थाइनगी ममांगी इलेक्शन दगी हंतकी इलेक्शन जिना हेना यामना डेंजरस होइबी इलेक्शन अमनी नमानब सिंह नयाम सिंह मरी मता भोट लेनिंग लेरबदी हंतकी मतंगदा लेपकनु गानगा हाइबिरे इबने अदुना यामना होंगो मतमनी याम चावना जु होंगबा इंडिया की विजन दा लोइसलकबदा हाइजगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ओइबीबा हुजि हुजि सु ओइबिरिबा अखोइगी संजीव संयालना नवेंबर की तांग 19 स्वाइद मणिपुर दा यामना क्लोज डोर अमगी लामे कोइना गोजी खलिबा प्लानिंग तुंगी थोलकदबसी प्रिडिक्ट तौरगा कमाइना कोइ लेजिगेगा हाइबा कांजिदा सिगी होल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा हुजिक लेत्रे सिने एग्जांपल कोविड की पेंडेमिक लापा कांजिदा मॉडल अमा सारगा प्लान अमा सेमगा करी थोलकदबनो बिकॉज 5 इयर्स प्लान ना ऑलरेडी फेल होइग्रबनिना हुजी हुजी लाइबा गवर्नमेंट की अहोंगबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वखलोंदा लाइबा जे कैनो इज मोर अबाउट मैनेजमेंट प्लान तौगनो प्रिडिक्ट तौगनो लेजरीबा मयाम जे एनी फॉर्म ऑफ मैन पावर नत्रगना गाड़ी नत्रगना रिसोर्सेस लेबा मयाम जे फजना मैनेज तौरगा अहोंग अहोंगबा थोलकपदो खुद खुद की फाइट तौगदबनी सीने मसी अखोइना दुम कोविड उबिरम लगने लॉकडाउन 2 की मतुंगदगी थोलकिबा अहोंगबजी इकोनॉमिक पॉलिसी दजु अहोंगबा म लाइ सिगुम्बा म लाकु मतमजिदा अखोइना मु कमाइना रिएक्ट तौगदगे अखोइना क्रिटिकली मु कमाइना ऑक्सीसी ग्रेपल तौरगा उमिनरगा अखोइगी लमसिगी ओइबा मोंगदा करंबा डायरेक्शन द सकदगे गा हाइबसे हुजिकती सुम सुम चैलेंजिंग ओइबा दौना तौरे अल्टीमेटली हुजिक लाइबा अपडेटिंग एजेंडा मणिपुर दा
सिगी मूवमेंट सिगी पार्ट अमा ओइना हाइजनिंगबदी करिनो per capita revenue je akoi gi capita income se hengal hanaba akoi na taktaba yaroi yamna pikpa mong dagi horaga magi constituency dagi horaga manerega ji employment natte manerega ji di ngatang revolution ama thulakta ba pin da bam yam ama thulakta ba phajan ba makhan ye dugumba governmental akoi gi scheme ba mane ising thangna ba phangdre lambi chatna ba leitre प्रजा मैम की पेन दबदी मैम थोलक्तोरी अदो इबा ताराबदी पालीबा द आर्ट ऑफ गवर्नेंस याव तुजी करिनो मसीदा तौदुजी करिनो मी मैम जी हाक्तंग पेलहलगा पेन दबा मैम जिना मैसिव रिवोल्यूशन नम इंडिया दा थोलक्तनबा मदुगुंबा एजेंडा हिडन एजेंडा मैम अमसुंग अदुम यावरी अदुना सरफेस तक खोइना उरगा एवरी स्कीम खुदिंग वक्से कानाबनेना लोइना लौबजु यादे मसीमक्तना पालीबा गवर्नमेंट नत्रगना एनी पॉलिटिकल पार्टी मदा खोइना क्रिटिसिज्म अमा पिजबजु नते intellectually dissect torga yengba matam dadi karino akoina hujit lakadabadi maje employment generation sine labu hujik leislaktre karai de lo adugi su mathakta khra su lairik ta mugum taw isini naw mayam je lawda jom ta kumningdre nupi sing fi saningdre gym na masa phana baloina replace tawsal lagle karai da chalaga koi suru dori bano more da chalaga karbar ama tawboda su hujik yararo normal trade lakpadi di kaino 40% ki nangi custom duty thiraga port puthorkadabani madu puthorko ngamdabadu adagi namfalong dagi adum hore army singna hujik apple gi same gi sigi carton ani dagi hen puba ya roi gana kampor ahum de puba ya roi gana aduna ahum laiba mayam je trade tagi bo ko income generate tawdori bra low video pai leisalaktre hujik tawreiba mong sida then adu bo ibatarabadi huji pibiriba nangi akoi gi government naga lokhat piriba entrepreneurship sina loina thabak piba ngamdori bra natragana private sector mayam jina absorb podi phonam tawre apha institute private ki tholak pasina loina ma employment pi dori bra natraga khoi ji nauna muk sanjok pa horaga madugi duna white collar job ama oidraga su apha mongda akoi gi punsilo nama oina ba honagadra haiba issues mayam ama laiba masigi mathakta finally yamna pikna thamjabada yes mamang da ju thambiramba mayamna identity politics sina piklaba khoi gi manipur se kai khibadudi akhoi ikai rakani noma akhoi ne ikai rakani kanam ta nangam gi bazu oiroi adudi naga nangam gi bazu oiroi kuki nangam gi bazu oiroi maitai nangam gi bazu oiroi huji ki oina politics ta madumaina power play gi dugi angle da yengnaraga hasmoi nangam gre haibadu ko na koina gyan tar ko numita di no kanam ta nangam gi banate akhoi gi soi gi bane na icha isu singda kabo valley mangi bagi huji ko kapi basmaina kap toi gi sarupudi I believe this is the right time every community may am je apik pal level da chatiraga akhoi myam ji unaraga chingda chatpadabu kana na khoi phuraga thabirak toino अखोइना पुगिबा पोचु लोइना जु चाहौरोय मोइना हेना पिजरकने ने एकदम थाजजे मैतै की खुन अमदा लेकाय अमदा लेजद्रेना लाकपदु तसेंगना कोइ तानथोय अदुगुम्बा थाइनागी सिविलाइजेशनल वैल्यूज अखोइ द डिसिप्लिन अमसुंग कैरेक्टर अहलमंद व्यवहार उठपगी अमसुंग जाति की फुरुक नुंसीबगी दि अखोइ की जात सिदा यावबदौना तौरी मसिगी लीडरशिप से population ju akoi di minority ni haibadi north east ki context chumi adubu still kitang masing hen banina masigi mileage masin na viraga akoi na hingminna bagi wakhallo na ma puthongmina duna khuda moina kamjong gi whole border je 100 kilometers ni kwai sangba masida chingmi mayam su tariba mayam do hingba ya na ba border heart kumba sem na bada akoi gi mateng kari lege ga naga koi naga tawminaraga अखोई जो मोइजो अखोई की मतेंग चंगक तोरीबनी अल्टीमेटली इम्फाल यावदना करीमता पोर्ट अमसुंग मी चतप यारोइदबनीना अदुगुंबा जियोग्राफिकल रियलिटी मयाम अमसु लेबनीना अइना खंजबददी पॉलिटिक्स सि खरा मिनिमाइज तौरगा सिगुंबगी मौर अमसुंग थाइनगे लेरंबा ट्रेडिशन कल्चर मंगाई सानबगी अदुगुंबा चनबिगा दो हुजि हन्ना निंजिंगलगा केनो खक नतना मेरा हौजोंग बखक नतना mayamduda akoina hanna chatpiraga mari ama chi tamna sagatpa yabradu yenglaka hingminnarabadi aina khanjabada icha sing isu singna khoida nongmadi maru oina herikonda thagatpirakani haibaju mai thamjaraga mayambu thagatsari thank you very much